106.5 dome enkran no saranso ena woko sompa kumase a 93.1 FM wo mo fa bi ayiko 100.9 enso ewo kumase honomo a adamfopa radio ewo Paris France wo mo fa bi wo ho takwafo abiemu awie yi ewo sompa 101.1 so takradefo nso asom ewo 103.3 sompa techuman wo mo nso ena abai eno no sompa 106.1 FM ena 98.9 no sompa sunyan enkranza fo nso etuatua lai 90.7 doma 101.3 sompa yemra mfimfin mantamu Kingdom 106.1 mankesim ehon wo mu ebutuo ena afei doma 100.7 FM ye no so ewo doma hinkuro honom no wo mo so fan nsem bi ato apete Kanish Urban Radio ewo Kanishi awie yi adwadifo ma ni nyina eho en wo mu tie www.sompaonline.com eno ena ye website a yedi edidwuma fei mo a mo hwe yen ewo Facebook no Sompa 106.5 FM Accra udru ho no ma wo de follow your page no na like for adwenkyere no eto ase efa mai kama YouTube no nso Sompa FM live udru ho no mo a na wa subscribe awie yi ensem a yede eba ne ebedi mu akoten ni bi ene sei kwabena wa ku na ase na asem ni mu awra ho papa yede mu nche mu bebrew ye kan ye obi si ane nipa duonu mienu 52 ya so wo mo pachi na wo mo de ye so nipa de wo mo akwa akodi bone na ya san so kora afanyansa kwan abu nipa afaso saafo eso nyina anya Ghana fo na so sremantifi sanligu ya che won akwanhia bi asi ewo poku krom nam so ama nipa baako atonanam wonse do afoforo pinso ena prepra ayamafo wonom ne oman Ghana nhehye ya Ghana yetimi ya diso correct pa no empani ya kire se nokura didie ya diso nanso ne amamfoi enkra bia ba betodwa se ye ka ba bia wohian bubure ekum kototo anwea so edokro pa wo mo abose asante mantemu ena efe pue mantemu kwambe so na omfa hunu ye de beba saranso ena obete se wosofo ya wo hye afisem eso e de arehemu nsam akwa magana fo nyina se wo mo a ye fa wo madwuma e wo bambo adwumaku ahodo no ntitru pa any prison service no yade a won be ma nemamu ada ho fan eno na pani a wono wa ye ranking member e wa mra se bedwam wo mo fa no a ehwe akobadie ansam so no honorable Kennedy osanya ako wo se mra bi ani ho ya wo mra se bedwafo na hye se GPRTU fo ncheche do bese se wote se Star Oil Company wo mo se wo mo lances se penimfo agye osesen koma akafo se wo mo no wo mo sa akwa kasa se de be na wo be san be fa wondi brebio Jamtrani ya wada NPP amanyoko no election committee nano dia to just say womo aya hoboa pa edi kwa kohia 31st January abato no na wasa abato eho no na pani ba ko awon no wada number 2 too sure honorable Dr. Brian ya champion was say NDC for womo kan obi na card ntu ade ho nsem ye hu ni say yi ene ebekọ epoya fam ho kiniyamba ne say womo atwe womo communication officer bi asensen esanse na no akwa akopa ensem be no oboso ye de ba wakase mu ensem no dodo no a eka ho amanone de NSC economic forum ya ekosu ensem ahodo epie frimu banede edoso p endpoint homeopathy clinic ayaresabia papa akoho no abetimi anya yarehwepa ewo enkran ena afi kumase eno no time herbal mixture wanum atu na awie yi amanfo didi aduane nya woda eno ansa obepe time herbal mixture ni bi no wanom Kasa natural mineral water se ensuo beko wano eye kasa natural mineral water afei promasidofo na akofa onga ba eno no eboa ama eduane no ano ayefo ewo yemuka ase ahodo na afei no emu nso asan ayehwem ebresem no ye de wo mo ho adanse ebebremu yenom a yebekenkan ensem no midin ede ADWOA ASARE mene odomankoma chiame obrempon nana kwaku ampoma ena afi triple A man ejapia APAM DADAA afi yenshansem na se emfa ema na yakwa akopie mu ewo agona bobikrom eho asem ne yeginan na evimfiri ho no a ena kwabena wonenam
kwabena wahwe nyame anim ama ono ankasa na ase ni mpon ya wono awo ne ba ede ama no na ne din no eya kwabena bat ba ko shechiro ne ye kwakwa enti womo ya no mo yi kwabena ne ba ko na firi na ya kwabena kwakwa bat womo ta abo kwabena ne pa wo mfafra mu ho na kwabena kwakwa asem na meken womo si wo hwe no a wono kra small little boy wo hwe no a be se mfinhye aduasa pe wo nyini ye kra na wo bia small 30 years old boy na wasi mua watimi akwatwe sekan atiniti every so sabe na asem no ne every mu ba ye nie wo kire se wone ne yere won mo anya kasakasa kakra amaja besa na nsanie ena na yere se ja sani ade no aye so heated no watena hwanhwe ya na kwabena wapade bia ye no ntino wo fa ne potomanto adwa fa mpioto brame ena wo ko ne maame fie ja wo kwatena hwa adwodwo na akoma kakra sa kwabena de na ntene de ehon wo dimirika no ma asika mfuaso ena wo di ko na asifie wo koya na aseba ene ne wofa ena oba ne wofa ena wo ne wofie beka wo mu hu yara ya sa da fom na wofa adwane na eno na kwakwa da mate asemi wantena ne to so kura eno obomode ne assembly member ya wo Bobby Chrome lower electoral area odomnyafo Emmanuel Otu wona ne bon komo no obi sansa wonabo na ne ayatinie eno kura wom eno osia no kura pa na abrante kwabena kwakwa sese otwe ebreminya watupi afajan o kire nsem musi pena kwakwa na warege defender de bia tukwa bese wiki na ne tukwa na ne de nti onko hia de mabra on da bebia also order before na wa bebia obekura no kakra nti kwakwa ko okwe no okoto mabra ne mame ninua anti e kanka mabra no ofa nti okoto no ofa dem nim komodi a wodi ni si hode no bi ni ho nti yutwe nka di si ti ade ko chene na chese abrante no waye ne bi obe no in fact we twetwa na for yani ansempa ne hum ne kon ne po ni a we twetwa ne dem no we gwan ni da na yoso oba mabra ne mame no so nka ho so ko be mame so ku na twama de o fi o we ni dede ma gwan de da bi anche no pode no won batu abusia nyabotre bra Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra na bahade bia ote se Mr. Adwoamo ya wo mani hu moja ya na yi kakra no a ena titiri pa droba ni a wo drive no de mesrew pa fa phone no to ana fa ma mate no ana so obi a wote wo nchen na won hwa no won tetiri mo nkyerɛw asam no nya nika na wo hwe ya bla ne kakra sa moja ni nti ya sa de be ya bia wo ba betimi ahwe bie sa won so wo ani abetimi ahwe de a wo de ya hia yen wo Facebook ne so na YouTube ni SOMPA FM live na ba hwe bi sesi a in fact adena ni enyan na honorable Emmanuel Otu eno cheche nsem ni kire kwakwa dema eno chesa no kure ntokwa se ya o chesa ne koko nyenyenyenyenyenye no wa hode a wonfa nkoboko na wonfa nkobata ntokwa eno wadi si aguna Bobby Kuma lower woni apampo lower ho eno wote eno aya champion gang leader eno wade boma waku asew wafanso kra age ne de ama enye fie ho nkraman ye pampam no ne edi kan a ke bia nkokọ ne edi kan kra no kuokunfie oni pa nyina enti nkraman ye pam no a wakọ ya wasan baaye no ene obenya mienu twetwa ho a asew ba de me ne wakasai wato ya no monse ne yire no edi a ye nya ya fa na maabna sese ye hunu ba bia maabna wo ena kwabna wono nso atupi afajan sese wode ne ho akanwura wo ba ma wonyina ho prosifo hwehwe no ene ma yenko Sremanti findo na Sremanti fimantam no medo okofu fokura na no ewo sanlegu abato mpesua so eho na national security for aso nipa makomako adonu mienu 52 penchi safoi emu aduasa baako Traore kurumfo Boknabefo emu mienu nso Liberia fo ena emu du mienu wo mo ye Cote d'Ivoire fo na wo mo bone a wo mo de ni se wo mo so nipa ede wo mo kokọ ye adwuma bi a se bia mra ma ho kwan ewie nso kura no wo mo asan fa nyansa kwan a betena wiase nyina apakese no so no wo mo bu amanfo de afa so de friend cybercrime no ena nam so ama national security fo ebo wura mu a wo nkonya wo mo pa chi soyi na emu no regional security liaison officer Adam Mohammed wonya daje bo nsam no so ede kire yensa ntwerofo a na wo mo gina ho sa abre no
we tried to run a profile of each and every one of them, and we realized that some of them, they've been lured into the country with the hope that they would try to go to abroad, promise them, and some too were brought in to practice this QNet recruitment scheme. On thorough interrogation, profiling, we realized that it's a chain, and those that we have arrested, basically they are just 45, but they are more than that. We are digging into getting the rest, and very soon, like I said, the assurance can be given to the general public. We would get hold of the rest. And no, Adam Mohammed, Regional Security Liaison Officer, our Suleiman Tiffin, and artist work as I. Navy, one more yaso one page in the video class. One who born near Wayentia, one my babachi won't. Now, one no, what can when the crum casa near Denny. Tassi conseil puis un coup ils ont débarqué sur nous. Même je vais demander qu'est-ce qu'on a fait puis I don't know why we were arrested. They just suddenly enti wono kan ne kurom kasa no ye ha no brofo ne yebetimi de akyerechirem na ate se na yense ntwireni no wo kyerechiremo ede aba akan kasam wei fo NC ewo Suleiman Tiffin Sanrigu abato mpesua so nipa mako aduonum mienu 52 a emudu mienu ye Cote d'Ivoire fo mienu na ye Liberia fo na emu aduasa baako e Burkina Faso fo a yaso mpenchi ni nyina QNet Yatoa ensem no so ede amamware husem bi asi ewo poku krom eno no ewo ahafuano South East mensinu emu na eye track ebi a registration number AW 6031-11 ena ene sprinter bus ebi eno so registration number eye AK 368-20 womu mienu dia kobo ani enam so ama kwanhie sie nipa baako ahwere ne nkwa ya afa afoforo nso wo mo kyese wo mo prepra pa abusuafo emra Facebook sisi a enya ni kasem track na ye ka ho asem no enesi ho no sprinter bus no so na eda baabi no ye kɔ ahoma no so na Ebenezer owusu ansa ya wodi nani edi sa amane boye chi no wodi emu nkyeremu abrɛ Ebenezer wote menka ama hai yo afisha panso African Messiah. Arakusem ya esi ye share video ni bi ewo ye Facebook no so na enye nika kura boyemu en Medasi. Say the why asem eni no sa pepepe. Eno na sa arakusem si ya wa bra. That sprinter bus na won wo de nani twem obechim a wo kwakọ yi passengers wo. Eni bi nso so sa keeper track yi so no. Na ordinary twem sunyane. There so bi na e wo tam kwa ba ko so a omunyina ni tre sa sunya kwantempo no so. Na sa track yi owo load a na ewo ni kan mu no. Ena ye na agere se tiama load nyina Africa no so aba be go for. Eno na nam so ma sa friend say tracking on my phone and no more spent anymore. Driver here and I just said, oh, the car on that car, watch me and your home apple. And then announce my car and your man and me what tracking anymore. And you go and say, Aquaquina or my phone. Na obia enwudo omo abrabo anaso omudo nkwa ebem na papa ba kwa woru efi center bus no no wo ye na bi se o tiesi fo ma chese o tiesi fo no pa be di no fa eti wo tiesi fo na wo ye na je so pa be di no fa na ena enyoma na e wo track no ba ko yi be fa no so chese na kwa ya ho mtese ma papa yi na mienu nyina atete bu fo wa chese akwa ya ho mtese m eno ti so papa yi to aso every na eto na won se do akwa ko fa ho mtese e dia bra de sia wo za bo ku mo etina akwa ko ye gugu na dia ba bo se ku na akwa ko ya ho mtese enam so papa ne o ye kremo ni ntino eno ada na omusina so esie no ma wo fi atase to atu edi apostle no wo ko krom ene koko bua ma ye trafo no so no bo wa obudum ko ekopie bo koko krom abaya resabia na bi muso so ye bo eche do mba bi mo edijama abaya resabia eti ahomete ma esi wo a papa pani a ni fie no hwe ni fie na obaburu ba ese edioso a sabra me no ka che wato na nanu won se do on ka tia so we bi muso so epepre mo de e wo sa efumu Mie na wase na ye gya wa mo akono track no
yehu se enema egugu nche ne ye as a concrete blocks so se den den na track no na ewo so also first omo chance bia obodi afa your friends ade bi wote say dey run one no obodi afa friends you akwa na ma be run sa ese say dey warriors ye dey warrior kromu no akese no ya na dey afa friends ade bi ho ma run no enu bi pepepe na no ma ye no eno no don't again bobuno and a titi yema a dimricatente and say let's add a first and chance dining to know that's that's not any a different what to say a dimrican a coin my coffers out which is a buy. Ebeneza maye na wase na yemfa wo ensi hanum bibi fretre ban so a yebeba ne abegyintremu abusuafo Ebeneza wusu ansa yamani boni a wode amani boyi efri poku kroma rehosem a asi amani pa bako ato ananam wonse do afoforo nso a wo maprepra no so wo kire sesesi ade wo mo agi ayarehwe na yede ne kiremu ewo ensam foforo mu na anu mu ho na Ghana ade ho ekodom IMF na IMF no ye International Monetary Fund eyekuo bi a odo ho dwon na se edubre bi na osika sam no enko yie sa no a wo mutimi babeboa wo na ne manyina timi akonkan Ghana ko John enye nani na anu mu ho no ye ko ho akwaje extended credit facility ama ye so ye sika sam na asa ye ntimi ntutu ne ye ntu ono mo ayen na ye mo ane ntutu ye sika sam ne ye pa ene ye ba ye ehun instructions bebre wo mo chese Ghana ye timi ye di instructions ni nyina so correct pa Pania wano ka say wano na ya director edema bibrem ha say no IMF wo ma bibrem ni oda no abebe ayamro selasi na ni din won hweye na baba ka na bebe abebe sanete wano no wone so mpaka se ebon ko no che so no kura ensese de Ghana timi adi so pa fa wetuwa na wa ne correct emfa we ntuwa ni ampa mfa ntuwa so ampa na ade ba kwa wo mde omani ahunu pa adwumasem enkamfo so o man Ghana sikasem egina ye nyina no adwumasem ehwo akwa atwe ebi ni se na no wonom kopa adwuma ho ewakia yanka abusuafo ya ni pensiafo mo hwere wo mo nkwa ekofa o ye ne bebre ebre wo man no na wakasa kire so mpaka siese. Going forward also that Ghana's continued success will rely policy making in the context of boisterous democracies that our countries are increasingly becoming is not easy, quite challenging. And when I look at record, the weakness, there's been tremendous strength in terms of the improvement and development outcomes. Indicators like electricity access. It used to be 30-40% 20 years ago. Now it's closer to 90% or even more. So there's been tremendous progress in the quality of life in many cases. Where there hasn't been as much progress, if you ask me, job creation, one, and then second one, I think, is the volatility in macroeconomic indicators, generally around the electoral cycle. Fundamentally, going forward, how Ghana reduce reliance on external financing, periodic external financing from the IMF, World Bank. We abebe ayamro selasi ya wano na da IMF ebibrem ha say no wan na da no anu wa chese wo hwe se enyama hodin say kane no be se mfinhyi aduonu atwamu nie no na ye ka oman ni nyina no a be se ha ni nchemu aduasa akọ aduanan pe na electricity no na bi wo na say okay ka bom a ya akọ be se aduokono ne na mfinfin ho aban na ya de pa na mom akame ya se wo yi kwan na wo ya light na mom si wo bia enwuma pa mo amanfo na ya bia ye wo anya bia ye no eno de anka na dadwene ho kra wo ka kira ban wo mi enwuma na amanfo no nya binye ene se enwuma ne ba na amanfo nya bi ya se tie bia sika ba won botom na ye ka se wo ma won ho kire wo mo a de ye adwuma sika wo no ho bia no against an account bosome so a enti aho kire no won tan hu ne sa ye se enya kura enti se pd na eno na nhwemu bi akoso a wo mo che se wo hwe o man yi mu ba bia ohia no ewo ne ways and means bia north south east and west north east south southwest ni nyina epiepie mu pa wo mabobo a che se asante mantam ewo ho afi apua mantam nso esan so wo ho na mom ne enyini pa eno no aye hia fitaa no sremantifi ene savana fa ho eho nso agina pa anti so de ko ha mu nchemu mu kura be sa dunum na baby chi se enkramanta ne atoemanta ne de eho de wo fom pa be ha mu nchemu aduonu ba ko na de we nyina ba no
enwuma no a eni ho na afi baabi nso a ye fa wadwuma mu a ye do ba ye adwuma saa pongodwuma ehwe wie pe ne ye de tete akatua na amawo eno ka ho pa na masa ha iba na ma ye nsa ntwerofo no etisi monten so ebisa asante mantam mu se de abani mo na motim no kora be na wom bra ba bedu ne kwa me wiredu nim si mu no yentie de asantefo no kai media mi hu ne say saa na tie because se wo ha say na oti ha na bia wudi dwa na enko emove bebre a season wo say ye di bronya wie bia ye bia school ye tua school fees eniema bebre enti nipa no wo tua fees no on say me toto niema said ye December mu obeye den obeto ye no enti ahokyere ne de enya Ashanti region east nko a ewo ba bia nim de enti ahokyere wa ha si ya do so ha manfra for ne do so bia sesa no hunu ni nkoko nsaka me kokumase enti no ama time bia se kumase ahokyere wa ha saa de enti na ama ahokyere be kumase adeto from na system no sanity school for no on se di bronya ne wie sa na obi ade kukukuku no ase ni sika obi ade sika etwetwa ne be school fees eno bra ba bedu si from ene wo mo wa Asante mantam di nkomo na kwabranya akonso antena apua mantam wo fa ho na yenti de wonom so kae ye ho de akiri history de ye ho kiri bibia boed ye ntade enso so ye se ne amalo mo no mo si o se ne amane ye si yi so apart from emu but bibia ni wa ya te so glory for boarding the bibia is standstill into onye bibi emfa wona kofodia for the ebre history region we are suffering so ebre ne hu che no hu che pa ameso no fi kuma sana ba ne no koranchi aban no onye no e o baby a Ghana han baby ni wa to no me ya no be tima ko ya ma history region asate regional history region for the ya hu chire ya nkasa menka na membo ave se wo chedwa obi ko obi mma hu chire ya e mai wo hu chire o mrate hu chire o ye mboto ma ye sikani baby ya hu baby ya befa ya ntade enno bi se anya nwanwa esanse apua mantam no ne Asante mantam no kura bohye nti se ebi ewo ha na ewo ha anya nwanwa kura wei adehye no na kwabranya akon wo mo kasae wa apua mantam Yetwa kasiebo no so soafo ya wo hwe afisem so yononyamfo Muntaka Mohammed Mubarak na wode atu dwase womo a womo epe kwan e wo Ghana Prison Service mo no eyade se mo bema ne mamu ada ho fan ye fa obi a ye fa ne sanse wodi se ye fa no na emom sa protocol nsensem no ni sikatua ne de ukotua bibia ne wa wasemo a na wode atu dwa ya wo kyeremu se Ghana Prison Service Training School womo screening center honom e wo enkran na ehu behia se wo bekọ no ne mpenifo a ehwe honom no womo akwakodi nkita ho ahye se de adwuma no esifa ekọ enti ewo nhyiamudie no ase no en wode sa ensemi etudwa na ne nkasa mu no wosesesi a asoye ehwe afisem so womo ede system bia ba eno no ebetimi attrack payment bia applicant bia beye ewo se wo pekwan ewo training school no emu a bia ya wo betua usika ne ade ne nyina wo receipt nyina no womo de system bia ba ye betimi attrack se de be ya fraud for no a womo gi omanfo sika se wombe mo adwuma ewo prisons mu no sa ne ma no eto ebetimi atwa yentie enti ye de bosha ye she Ghana for ina ne se under your man paying president Mahama ne leadership ye be hwe se process no be transparent from start to yen twakwana bia enti so obi tifie ne so who send this guy make ko hu paying bi na ma ye me or that will not happen obi oboko college ne bia na so obeko training bia na wakwal se obi be wono de obetine fie form kra won to na ebi beto form na ma be di brei na be wi ase no na omo de omo yese o ha ya manti omo nya kwan ko obi a won ko sa obeko me say eno de agency ene ya yikoti esesi yi eyesoafo ya wo hye afisem eso Muntaka Mohammed Mubarak na womo wie pe wombe pa asan ni bia tenam anya hwe kra no wonom a ekọ screening centers nyina no omo fa trotro GPRT for de ni bi ene wona fa ya wona tenamu titiri wonom afirifi ahomache no wo kwa se bia secretary na ofiri ha na wo kwa wo be wona abo no say ya 5 cities anu am wo charge 10 cities ano na nra GPRT 40 mu ama ablekuma mfinfin ho ene Accra proper wonom ba modern achichichi doba fo no be se dunum ya no krampo ena no pay ebra Ghana today ya transe no ye bo mu kase kakra edema wo na ranking member ewo mrashe bejafie wo mu kwanom ti no a
wo mo hwe akwan ene akoba die nsam so ewo omanga na mra hye odwafie no pani ono ya rank member sa akonom ti na no eye ononyamfo kana de osenya akon wo se na tambe na mra hye odwa no wono kwa asetena ekoshe sa amra no ede ma GPRTU fo se wo mutimu kwacheche driver sanse driver fo buga na fo fa so nye prosi fo adwuma na se GPRTU fo mutimu ye prosi fo adwuma de ma wo na wono so mpaka se eche ni se. It's quite unfortunate that some 15 drivers have been arrested. I have tried very hard to look for what law permits the GPRT task force to arrest these drivers. As we speak, there are no laws for any GPRT, any union to arrest, not even the police to arrest any commercial transport operator for charging, overcharging any price. There's no law. Ghana operates mixed economy. I mean, there's a private economic freedom mixed with a minimal government intervention. We are not in the PNDC era. You don't go arresting people because you think the people are overcharging, and that is not approach I expect the GPRT or government to use in resolving this matter. SOMPA FM. Na wa hwe. Si ye tie man mu. Ne ye de mra e na chechire man. Na wo bitime de mra hye ne botom. Na wasan ne botom ne kran so ne azepo da no ne bie. Ne watum. Won fa ne nsa ne hye ne botom. Wasese mra na hye ne botom. No de wo tietia so saa. So betimi de mra hye won sam se wo de wo ye hwan wo kwa kwachi droba ni GPRTU ntide nyame ne nka wei eyo no nyamfo kana de osenya akọ ranking member e wo konom ti na wo parliament no a wonom hye ka ene akoba de ensam so no ene wo se mra bia ni ho enye PNDC bre no ena GPRTU fo akwachi droba si wo munya sa de no na ebo man afe Chamber of Oil Marketing Companies yefra omukomak wo mo ne ba se petrol ana fanwo ehu dwadi a wono mo ehwe ho asem na wo mo kanti niema nkoyi a wo mo ana behwe aka sada ena ekoyi nso ehu abaso boba wo mo na ya woje ntoma ne fira pani a woda no Dr. Rivers Nopon ena wode atodwa se enche bia wote se star oil fo wo mo de won sa ka won ama wo mo adwuma no aba mpesi a anwene soro enam saa so ama pani ya kasa se ewom se eba enwumaku ahodo a bibi ikoso a eni kwanse wotena se ya na abom mfita duku anamom bia wo so otu ne ntentem no wo so otu na so wotena tena se na enema agegu eno nkyere se gya na adwuma no ngu wo se setere ya mutimitu ho anamon enti komakefo no ene star oil mpenimfo akwa kodi ahia na wo mohunu kotokuo no ano kwan pa na wo mo de korawa no ahye na aboa ama wo mo dwumadi atimi akọwa no wa no. We will have engagement with Star Oil, no doubt. There are procedures in place that man has put in place to engage Star to reconsider. At the end of the day, that's the reason why the board was set. So the CEO or even the board chairman himself will not necessarily take a decision for the industry without consultation. You know, it's not easy managing 200 plus companies with individual interests. That is very, very important here. You need to look at the whole industry and make sure that everybody is satisfied. Our interest might be at loggerheads, but it doesn't make us enemies. When you see what is happening between Star and God, tomorrow we are having a board meeting on it and we'll take a decision. I personally wish that Star Oil hadn't left the chamber and come and represent his interest at the board so that we all take a decision. Yewra Rivers and upon a penny kwanchrefo a woda Chamber of Oil Marketing Company. Yeah, wo my Ghana mo komake. Wono ena dia futu iba se wo mo ne Star Oil fo ekwa kwhia na afoforo wo ho no wo mo hwe we no wonsua. SOMPA 106.5 FM Accra Premto Brekase Bosuni wo ensam foforo emu no dwamtreni ya woda NPP amanyoko no Presidential Election Committee no Yewra Joseph Oseiwusu Joe Wise eno no na wode atodwa ya wo hye party members na enkuran se ahoboaboade wo mo ye bi pa ahoboabo ano wo mo awie mu die ya nyame ya dom abosumi awie ye ne de toso aduasa baako presidential primaries no wo mo ede kwa akɔhyehyehye so enra hot bite kasebo eso wabra ya mame akosua gwaboaje etena edwam en wone honorable Joe Wise edi sankomo no se aspirant maku enum a wo nyina ehwe se wo mbekwa kogina akansie no emu no eyade se wo bi enya ne honte ase enne ye kasa ikura no eyade se sa memorandum of understanding wo mde wo monsa ekɔhye nkrata ase se wo mbema asumdue aye adwuma ewo enhyiamudie no ase no eyade se program no koso wo se ye kasa yi 2028 ne de ne wo hwehwe nyina ene se nkunimdie bɛkɔ ede ama NPP amanyokoro nti ahoboa ne de eyade se wo maye bi pa ye nti no It drew Sabria.
to me in an area a capa for no one. The man, if I no, there was such a crack. Some top one, maybe I'm back on the bidding queen. The back on the bidding queen, done a area, and I can. Only, come on, dear, canoe, and we never know, we cannot be the tobacco. I want to agree to me. There is anything I may have done ever so. Baby can say, that's an I am. You also a big campaign and say, oh, no, too. But a battery who she share your sack. SOMPA FM. The mother of fine. Yeah, you be a no mean I constitute. And what she and now wapanyini edia to just say, woman in nipa num no a womo kwakosi akan no. Woman nyina kasa mantiase ye adwuma wose enya de se de ekoso no obi ewa begina bonten akasa ebia abeye ekoto ye de ye wiemu e de ama asumasi anase wo benti wose adwuma a womo beye no enya de se obi abenya saasem no akanda. Tata na ayem ye wose di campaign se omu na mu jitu se abatwe hu hihia ye sa activity sabre ya no emu da ofan ye bi aye no mu nyina na ya constitute MP bia ni nyina so bia se esifie bi wo mu a nipa ye sha bato so ye bo ma ba ko na ye bo dia obi amfa no ma ka se o mu ditum ke dia ba ko ni bi ni aba ko bi ni mo maka no e pese e ma enkranhye eni gidi ba ye na e ko tro abanum the once you ye meto na de open now you don't be no academia bejatum ne krakra emu na Joe Wise editu just say womo areshimu wo candidate ahodro no nyina ene wo machitaefo se wo bia de enkabom ebeba dwumadie no ase ama bibia atumi akọ enkan na wo se profiles ahodro ya ba beto wo manim de eyade se wo mu a wo mu gina ni nyina wo bia wo capacity ni se wo betimi adi nkunim enti nyame ya dom a 31st no na ebekire deni ngai enipa no a gina no eni pensa eni gina pen o makreda ene mi no so eya fofo enti so bi o mu nya akoko o mu ni pa yi ni mo data abe ma mi yo sonko ene tabe enhyehyɛ ahorow a ye ne mra ye din kan ya je ni sei idoli a ebi flagbara na court for na abako afi ami atoba we be it me really January ya na je so ben billion sa afa na ma kotoba nti ma ye mre ma enipa akoma juju and then for be ka say obiya e to bara se we nya edio edin pa kana afriwe so do de tika kase juma enti ya mutabi akoma oya ne ade beben but maybe I say mama ya humre na ya obi ebe mu bia ebubu afaso ne timi gina dem se ba konfo na ya kote timi eni ahoduo ya ye TCA eye onunyamfo Joseph Oseiwusu dwamtreni ema NPP amanyuko presidential election committee na ye kasai sa peace pact no aye ka ho asem na yade se ekoso dendenden ewo alisi akọ ya mo akọ abawu mejo so adwa boyemu etewu nia ekoso ewo Alisa hotel eye peace pact na wo maba esensan no meda sadwa Meka say die dwumadie no eyade a eguso ekoso a oba wudi kan obeye chief of staff ye ma me frema akuto ono na wo kasa na empenifo bia di kan akasa de omo nsem de atodwa ni nyina no ekasa de fa eye asumdwe a omo hwe nim kwan se na polipoli eduri a kai omo hwe na omo mbo ama asumdwe entimi embra eno anenam so ama party ni empenifo atunsa ede afre eye 5 aspirants ni nyina say womombra na se womomfo musama mehente asiapan mu abatuo ni mu yebeto ababewie informu sieso muhui asumwie ebetimi aba omontem empenifo toto roni bi ana etimi dwomani onyam ede ababete Professor Mark Eronkwe wokasa no di tudwa chem se amanyoku no eye amanyoku a eho abakosem edo ye pa ombeko ombeba nyina o se fashion bi hu wakasa wie ye kire yi
Yamami Freeman, some Ogusu, a walker said to Jenny, be or dear today, you say, party no ever call ever Benino. 5 as France, no anxious say as on the ebet me as sorry, oh, would you make dear Jimu? Now you better to abandon baby and uncle fire a year in Chichu and not send Papa Mubia, ain't me and Fama. So far or no, and or that, and you got to no makes me out to no mania in Kunudie, I will send to me really a year at do no or cheat more. A baby, Nipa Makuma could a no. Omuba ko na yebeto aba ediaman no aba be department minimum so wono rini no wentimi anka ennan na abom no an wo mo ba ko amboa amen komidi ama nipa ba ko pe no ono so entimi mboa man komidi emre party no eninti obestrom say mi obewini no emmomodin so betimi de nkabom e de abre eye party na sesi ameka say excellency yera nana adodanko akufuado enso owo dwumedi na sibia Ebra ya maame ekasa wi ayi so wono nso e de ne nsem betuga ne be pie firi mo babia no ye nwumre num empe mu kasi ebonu mu ye fan kame etifo mama ne bo esi meda sipi ebusuafo ya mane boni opon chicheku ene ode sa mane boyi efri Alisa Hotel eba ya yenso ya dane echiwe ede amamo yentoa ensem no so ye gusu gina MPP fo no wa nkomo no amu na pani ba ko a wono woda number 2 awo ballot paper no so ya friend no doctor Brian ya champion wono no abetifi wo ho no adimira se badwa no na wakohyiehia delegate no a wono mo wo atiwa no atiwa east and west wo mo headquarters no enyinam ne kwabe respectively ana fante akwan so no offense afu ne nyina no wo mo nyina wo ka wo mbom baako wo mo ye atiwa block ene wa kama bom sa ne wo mo bonko no so ade bia Ghana fo hunu ye NDC fo mo ti akonya so ye ho wo mo ye se pentimamento aban no che se ehun se sham enzu inside no emu ye se empty hwinim se na no ahyentuade nkomo ye Ghana ya ka ye gusu aye kampo a GPRT fo okrompo edi hu dwuma kakra Canada se nya akoche se mra bia ni hu abde di se adwuma no eno no wasem na no wo kan se ye ho abete se ba se ashoto ka se ashoto Ghana ha na ka bebe o wo mde ye dai wodna no atumbi no wache se NDC fo mamu bone ya wo mde o man ni kom no e ka hunu bie ene yadu ba bia yadu yenti onimnyamfo Brian ya champion ni nsem ni bi NDC fo we are relying on cosmetics enti bronya ka ho be ye den e no kre ba nkra dwumadie no se sika wo mo botomu a ena ho mo beto cars ni bi no mo de ayede o mo de nye sika bronya we di abayan timi amwa nkra bronya ni duriye no ne se metro bus e wo asese wo ni na bus e wo e boga ni na message no ye de emebu na wa ye bedi bronya ye peka atenem na mo tonku na mo boa menku abebusu oga just NDC for amamu no sani onu hu no ne enti aka ase shoto ye no a ye ka ho asem no wo wie kura no ase ba ko bi wa kire ho koko na anu a wo mo opposition yi wo mo di koko ya politics wa Ghana ha ya ba mo beto koko be 7,000 Ghana cedis wo ba ya he no me ba ketuwa bi no me begu so wo ka che mampani mahama koko fo na twan de se Koko maybe back me be a Greek minister na koko ye 970 me peje mu de cost almost 1,300 every home me peje mu any cost 3,000 and this was my boko koko e afọ ko there was some coming they cost 6,000 Brian oyo mambo fo mu na mu hwe na ni memu mamu re fi na nim da mu ba yesu a 2025 Mwentimi amfa nko 6,000 SOMPA FM kuwe kiafwe buse nada na oba dada obi a ona nanom koko fo so utimi dada o msa amane yeye onimya for my champion aka se na ni nyina ye nada wo mo ba ye koko farmers wo musu se koko ne kura no wo mo ni sika kura wo mo de etu akade ato eno ho asem eno wa cheche musa oni delegate no wo atiwa block no ene ko hia de nsem wetu wo manim no atiwa no na chakratai na woncha na eba chakratai na woncha na eba National Democratic Congress oda constituency eho ena wo ma atwere no si dear comrade eche se wo mo ne wa na ebo we the notice na yedema notice of suspension from your position as the constituency na yedema notice of suspension from your position as the constituency communication officer
for the Oda Constituency of the National Democratic Congress. No. Na chese wo ma yi no. Die nti akono e wa bibire mu ha wo bia pe chiniya na hunu ne pe wo mu no. Die eba mu bi na wo bu na bam e chese jamase wonsa ne osesen. Sa wo di unaliki. Eno na nam so wo ma bo atie ni se hunti. Ba bia duru ni se wo mo hwe wo mo mra ne nche ama na article 48. E ka ni prince wo mo ntwe ne nsensen. Enti wo ma chira krata yi. E de ka chira sompa se twe ne nsensen. Enti wo ma chira krata yi. E de ka chira sompa se babia Agwesi Benjamin wo e basa beti se wonu mayi Agwesi Benjamin edna free National Democratic Congress wo mo constituency no se communication officer. Ye kai wo se kasieboya ye de bay endpoint homeopathy clinic ena wo mo asoya sene Dr. Dubuaten ene na nurse for no se bra na wo mo nya ho abotre yade bia mo aye mobono fa bedan wo mo se eye awo ho asem a awarefo ma ware mfie bebra wo no akwakọ bibia wo prostate wo memma mu premature ejaculation ne sa ne ma no kora de o wo se aya sabia ho ye mboso kora obedwane sesi a kidney any liver ho haw nyina endpoint homeopathy clinic ho ne ye kamfo ede amao enkran bia ya ye frɛ hɔ no shell signboard was Spenters kwan no so ho na abehunu wo mo kro no mabo hia so Kumase numbers a woni wo mu ebedi nkɔmɔ wo so no 0244867068 0244867068 ana 027 se still be na wo ye nkwan be na wo nya cute no ebi ana onga tablet na fa bi petepete so akokɔ na wisdom ni fa kakra gu so eno ano no na waye waduane na bibia timi akonkan onga de nya afa ni ebe kasa pii sanse mo amu yusu no nyina no yade se mudi ho adanse dwama so ba bibiara abu FDA for atintim so pebi toy na emoa wo kasa natural mineral water se wie mu aye dry na apomdin adwumayefo atufo se bra no bia no esese o mansuo esi ho na o sepene nkakran se bra no bia no esese o mansuo esi ho na o sepene nkakran na de mu nso eda honom krojin yankeka wa bia nimu a ebetimi aboa mu apomdin na de mu nso eda honom krojin yankeka wa bia nimu a ebetimi aboa mu apomdin ho nsama konkan no eye natural mineral water Kasaloma Ventures for na kofa dia aba mo amopra mineral water Kasaloma Ventures for na kofa dia aba mo amopa nduduo atu ayemu programs no Taifa Enkran Back Hospital nechi hono mo eho e na abehunu wo mo 0206 469430 0206469430 and 0303 965780 obu ohono ma de bi obesore anopa bia wo wasem ka ena mitio na miti asa wode me asa o show de me wukọ na wukọ test na hu se malaria pe bowura pharmacy honom na kope time heba mixture no bi neto se wanum so na ato a wuntumi enidi a ni nyina time heba mixture ne kanfo ede ama ni HH ne capsules no so de boa eye fichi ko mu ha wona mu yare wa hodo a watete ne sa teche nyina no to FDA for agiatum 0244417669 0244417669 yet wakase bono so ede amamo enkramanta muswafo Linda Oklu na wode kokobo akọ ede amamo mensi eni kropon assemblies ahodo MMDAs ne se mo enhwe se staff aya se da fa wo se wo ye administration adwuma no obehani asasa wo se ye de wo kwakọ ye clean up exercise wo se sa de ne de enya de se bebo akora na wode aprobo bi kopie mu e wo Gan North mensi assembly no emu sa meeting no ase no wode sa ensemi etu dwa no wo se ye wo special task force aya sheda ama wo adwuma se ye fa wo nye sa clean up exercises no enti sa administrative staff ne de wo mpeso wo bekọ mensi bi mu akohunu se ye de wo mu edi se you are using your staff to be doing your cleaning. Employ task force to be doing that. The staff are there to assist, but it's not their MCs are using their staff to be doing their cleaning. I mean, which is unacceptable. It's unacceptable. We will not accept that. And what she and what did to just say or kind Queen North mensini krache ya wo hon monunyam for Christian tete baja wedi ne hu ya wiye pa wo se opening na dwuma enso ani se ye ba be ye clean up exercise e wo mpeso aso wo so obi sa ye kura ono abo se wanim ho asem no se how se ne ye ba be ye dwumadie bi ati se MC na so nim ho hwe akire kura ansa no wo besoma ama wo maba ho nti wo se ehu behia so opanyin no wo bebo ne ho so. This street we have a lot of issues as far as we are concerned. And even this morning I test to the father as MC you say you don't know that there is sanitation.
Honorable member who mobilized, I'm not sure we'll be here even today. No, that is your responsibility to make sure that the district is clean. And that is why you are there. Hey. Yeah, you could see a incremental muswafo Linda Oklu. Na voter review authority for one of the NEDCO. One more can one bomb the announcement be back. Now, one must say from SOMPA 106.5 FM so. Now SOMPA 98.9. Yeah, was Sunyane. Alaji be kwana bro sandu muhono. Sunyanfo ntie na sanka we koma sunyanfo. One more chance announcer. Yeah, di animui. Every we crash asempo nra. And one day letter ne ba bontene. And one more chance every nadi ukro ye you know bia. No one say one kan ya no mfimfim muhono san kan ya ne bobɔ nani kakra na say call off kra no a. Eya plan maintenance. And one more year now, a 3-day power rotation. I was Sunyane. Tie, baby, I back home. Group number 1. Oti ano aje so presence. Nana Bosoma market. A hoba kaon. Newtown. Afe estate. Bakuniaba. And afe asufufu. Wamu back home ho. Wawashia. Nanketwa mfimfim hono ha wambaje. Municipal. Town center. Zinko Adekwa airport. Ena you name mfimfim ho baby. E won so back kafa. Ena St Mary. Ne mfafram ho nyina no. Monkane ane bedum group 1. Enti dumu a enya bone wo mo ye adwuma load management no won ye ne kakra no. Group 2 Abisim estate tano so yamfo susu anso edekwa Ghana water wo mo hokro mbaje afa Abisim proper mefe emfinfi hono a wo mbaje nkwame north odumase pastoral penkwase ho so maje NTC hono a baabi a nursing training ne wo wosunyane no wo mo so no mo mfafram ho nyina wo mo nkane ane betimi adum afa group number 3 wo ma chiche miensa entity Nimpon ana Sunyane Technical University wa mo baje get fan for krajibi afa magazine wa mo baje Sunyane Secondary Susek wa mo so aje Dr. Bako St James afa Glamose emfinfi ho nyina wa no mo aje afa Nkran Krom Fiapre adekwa akosi dumasua ye dumasua fo aje afa Mantukwa ana ayakoma so wa mo aje ayakoma so wa mo aje nso atrafo abaje ene mfafram ho nyina wo mu nyina bedundum kane ano correct na wenu wo mu ye ne nyina no wo mu so wo mu eye temporary enya permanent eye temporary wo mu ye no mo de ayensiesi sane be ya sane load no abaso no wo no watimi acheche na mfafram ho mfimfi ho nyina no obi atimi anya bia asem kan bia emachire ene yedum no kra asompa ne de otimi chie ba bia wo bia obenya say ye radio no Facebook and YouTube ye live for ho na asante mantem na nkra free ba contractor wono na santasra na about eba befa komfanoche afa ho eba central business town kwan wo yo ena wode ato se kutansa boso memu ye nuru ho de no watenensa e de free ho Francis Yankee wono na sa adwuma hye nensa ya wo ye sitting engineer wa santema mu a woda abo consult na no ensemo a wode to yensa ntwerofo animu ne also the experiment of his place. So the plan is to asphalt one side, the right hand side. Our zero is from sanitation. So the program is to asphalt the right hand side where we are standing, right from sanitation towards the turn. So after we've asphalted where we are standing, then we put the traffic here, then we move to the left. Then we are hoping that by 3 months' time, this actually will asphalt. By 3 months' time, this actually will asphalt. Then we move to the other side. So hopefully by July and the both side asphalt. Penny wono ye resident engineer acting. Ewo Abo Consult Limited Constructions ano. Wo mo na ye Santase kwana eba babesi Confanancial run about Trevor Central Business Town hono Francis Yankee. Na wo mo adamenti no abusua ma remfio se ye dan ye ho tiawa na yaba na ye be no kai huno se time heba mixture e kan ye ho ene ye ba won chen awie e wo kase enum awie kure ya endpoint homeopathic clinic wono nsu kutamu bi ena ye ba won chen e wo kase enum na wo de ma ye na ye ho tiawa ye mfa ya bo fo nkrato mra ye ba ye do be kwa amano ne to me, Jenya, Oba, any betching, and not your bed action. Now, so
ubetumi aboa manenya pomodin free ne mofrase. Yamvita ye de milk papa bi. Ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahode a ewo mu no boa mofra pomodin. Anyo, impeni for swini chopa. Mawobano apomodin free ne mofrase. Yamvita go do bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji edwedie yinkrato yato. SOMPA TV Emma Aketuapa. No kure Emma Aketuapa. Na yade nsam no kwa akopie mu ewo amanone. Na wamroni nsem no setiefo beka na awotwe mu nyina no. Adwumadie bi kwaso ewo World Economic Forum ase. Ya oman no nyina sikasem ene ogusu a wodwendwene ho a. Enrompo ene yade tu wanim tam ya ofa Donald Trump we free White House akwa akopie mu wo ho a. Wokoka Greenland asem kura no kura kwaye ensempi ya manfo bi kura so o matwe enema bebre e de asensen na enne anopa wie ya tenase ye wo ma sa tenase bio na we no ba bi o mo hwe na aya bambosem Ghana ha sei ebi wa ha pa na ye friend no cybercrime no cyber security for no wo ma adwumanti process for na ya soldier for na wo no ka bi ewo mu wo bambo mu no wo mo nkomo na pani ba ko a wo no so adwumadi anu a wo kasa bi pa ye friend of Vadasi Akuya El Silva Junior enye Akuya Akwiza na wono na wokọ amre Brazil a wono wo police officer wo sanso ye member awo federal police awo Brazil no mu 2024 November 7 yai anu omoto obama na sese wo ye secretary general awo Interpol enti wabene pa wona ekosi Jagenstock wo kosi nana wo Interpol no so no wono no de atodwa no che se cyber crime no ewo ho nsem bebre o na wogina simpie ni apaso a wo kasa no wo che kakra ma yense. This is a high profitable activity and it is widespread. We sounded the alarm the first time in 2022 at Interpol when we have identified the first scam centers operating in a more structured way. And what we see, and this is also based on all the interaction we have with global law enforcement, is that what initiated as something located in Southeast Asia now is also located in different regions of the globe. And this is expanding, and I don't believe we're still seeing the end of this expansion. It's very profitable, and also there are a few enablers that we observe that have been supporting the expansion of those centers. The first one is the development of the digital means of payment. So it's becoming easier for the victims to transfer considerable amounts of funds in real time. And also enti sene amama hodo no so se ya bie so no obi a timi transfer sika de koto ade ka ho bi na cyber crime de kosro pa no we aye Vadasi Akuya El Silva Junior won na den sem we to dwa ewo Cyber Economic Forum a wo mo aye no ase se cyber crime no e ha dwene pa we so na ye gina na dumye no kase no ye de ne nyina e de asie na eno na akọ Facebook a comment sapila 2 wase aka 9 days pe na MP before koto wa de ama Dr. Mahmoud Bawumia tiawa o de asem na si wase wanka nkwachiri kura afei KK Edifrika so wase wa wire live ewo ka so American Town Kenke House na news no wase ya papa ne de ya wo de aba enso eno no eno nti ye gina we se so na ye de kase no aba na wiye no na ante kwansema wono de ene na wafia ha ya wato bia ma ne ye ha wase Matilda Arthur Hansen ya owo Legon na your birthday Matilda na daso no me ofa kan se we edible Matilda happy birthday and confirm na Nyankopon hira wonti na nim kire na wanya wo kase pa ye de ni nyina asi midin ede ADWOA ASARE awie yi mene odoman kuma chia me obrempon nana kwaku ampoma ena afi triple mai ajapia APAM DADAA. To me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubetimi aboa manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahode a ewo mu no boa mofra pomodin anyo impeni for swini chopa
Mawobano apomudi ni mofrase. Yamvita gumo do bebre. Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejodi yunkrato yato. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag. Bra, aden, enen subiem.